Thabang Chabalala umufi umfowethu ngikhula naye cousin yami uLhlonono Mfokeng. Sikhula sonke from a young age. Besingama cousin kahle kahle besingama brothers naye because of yonke into besiyenza together up until langa lakhe lokugcina besisonke esigameko senzela masiceda ukuhlukana mina naye sengiyolala naye atuyolala we out egrand angikhumbula uhloni alwa nomunye umuntu or athuka omunye umuntu estradeni angikhumbula uhloni aphakamisa ivoice for omunye umuntu never smiling hloni bokumuntu ohlala jabulile each and everyone umuntu bekasesekeleni kahloni bekahlala happy makakhona mfethu. There was this time ngize ngathi kuye ayindoda wena unokuhlika emotweni ngapha ngaphambili enye ukuthathe ngapha emuva sinini nginawe mina awusekho futhi sonyamalele kwenziwani ata mina ngiphanda imali like bukumuntu ohlezana amajuku the way bekangakhona like mangikhona nginayo endaweni one bengeke ngithi ngisuka la ngicabane nohlolo the way engimazi ngakhona mfethu. Dumelang nna ke Lebohang Lekgwaba ke rakgadi wa Lehlonono ntate ha ke abuti wa ka. So rona taba ya Lehlonono as a family re le maditse haholo to a point ya hore le today re sa ipotsa dipotso but ha rena dikarabo because of Lehlonono ho holeng ha hae o hodile until abamkana azange wa kena even complain A1 etswang strateng ya hore Lehlonono wentse this azange wa kena complain etswang from skolong hore Lehlonono o na le ntho a yentseng. Lehlonono ne le motho wa batho ha le matsa bona fela as family but o le maditse le batho ba kantle. So the only thing we wish re ka thola justice for Lehlonono re thole le closure because of ntho e etseng we out of words ha re tsebo re lemetse as family haholo because of Lehlonono ne di dingata ntho tse re di shebileng ko yena. Lehlonono ba re nketse yena soon ona le ditshepiso tse ngata.